njyewe nabonye byibuze abakatolika ariko abaporo nabo njyewe ejo bundi numvishe ibintu barimo ndavuga ati abaporo ibintu barimo bashobora kuba batabizi hari indirimbo numvishe mukuru babarimba mu kanisa iyo ndirimbo numva ati se kandi usangaga banezerewe ndavuga iyi ni indirimbo umuntu w'umukristo yoririmba indirimbo yo kwijya ku Mana n'ukuri iyo ndirimbo oya umva iyo ndirimbo iravuga ngo Yesu yankunze ngo ntaramumenya nasanze babayiririmba Yesu yankunze ntaramumenya waho mumenye simbyitaho numve ko bari kwijya ku Mana none suko no kwijya ku Mana sindi oya nukuri nje ibintu barimo ntibarabimenya nanga ndakara n'amasoka none umva icyo kintu nuko Yesu umva Yesu yarame Yesu yankunze ntaramumenya ngo aho bimenyeye ngo ntiyabyita nyine ntiyabitahura oya ntiyabyitaye niko kutabyita iwe marake iwe yaki none amaze kubimenya ntiyabyita kubera ko atabyitaye maze kubimenya ngo siyabyitaho saho gusa aho ngaho komeza ariko we ndiyande mbimenye iwe gandi yamutera umugongo kumva Yesu kumwita nyine yakomeje kumwita kubera n'Imana nyine amara komeza kumwijyaho nawe ufite imyaka 25 ugafeta umwaka wa 24 ngo urangije amahoro sibyo hanyuma wa 25 ugapfa umwaka wa 25 sibyo aho turumva ko umwaka ari urangije iki urangije umuntu kandi nijya tuvuge 24 yose irakurangije sibyo nazo ndegeye dufata uyu wa 2023 nukuvuga urandangije sibyo ndi kugenda negera uyu wa 2023 ni cameraman yasinziriye ariko muratwihangana rero ikibazo kiza kibabagiki ikibazo mba nibaza siko umwaka niwo turangije cyangwa umwaka niwo turangije umwaka nitwe n'abakunzi y'umuhira studio ico kibazo murakidufasha umwaka ikibazo dufite umwaka niwo turangije cyangwa nitwe turangije sali bakunzi y'umuhira studio turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mumeze neza amina izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amina nigute agatangira no hagati Urangiza gira ture n'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amina basoza gute abakatolike muratwereka n'irya mwana n'irya mutima mweranda amina beno amina cyangwa amina naho turamukuka Imana sinzi okay ubwo abakatolike muri aha kuri muhira studio muradukosora ubwo muzo ese bodukosora gutera azifata video ayishyira muri commentaire oya wenda bocora umuntu je uko numva bodukosora muzofata urupapuro abakeneye kudukosora mucore umuntu hanyuma mucore izo etape zose nimba itangira ubwo muzocora umuntu wa mbere ameze gutya ayego nakazi ya kabiri ameze gutya ya gatatu gutya ya kane nimba ari muzatwereka ko ntabwo tuzi ntabwo wabaye mu katolika turana basengamo nigeze kubasengamo ariko njyewe nabonye byibuze abakatolika ariko abaporo nabo njyewe ejo bundi numvishe ibintu barimo ndavuga ati abaporo ibintu barimo bashobora kuba batabizi hari indirimbo numvishe mukuru babarimba mu kanisa iyo ndirimbo numva ati se kandi usangaga banezerewe ndavuga iyi ni indirimbo umuntu w'umukristo yoririmba indirimbo yo kwijya ku Mana n'ukuri iyo ndirimbo oya umva iyo ndirimbo iravuga ngo Yesu yankunze ngo ntaramumenya nasanze babayiririmba Yesu yankunze ntaramumenya waho mumenye simbyitaho numve ko bari kwijya ku Mana none suko no kwijya ku Mana sindi oya nukuri nje ibintu barimo ntibarabimenya nanga ndakara n'amasoka none umva icyo kintu nuko Yesu yarame
Yesu yankunze ntaramumenya aho mumenye itonde tugende bukebuke Yesu yankunze ntaramumenya iyo ni etape ya mbere kumva ico kintu Yesu yakoze aragukunze kame mutamuzi yego nubundi Yesu okay umva icambere ntabwo bari bamuzi arabakunda manake bamwiriye undi bari bamuzi kandi Yesu ari umustarazo hanyuma icyakabi ngo aho bimenyeye ngo ntiyabyita nyine ntiyabitahura oya ntiyabyitaye niko kutabyita iwe manake iwe yakira none amaze kubimenya ntiyabyita kubera atabyitaye kuno maze kubimenya ngo siyabyitaho saho gusa aho ngaho komeza ariko we ndiyande bimenye iwe gandi yamutera umugongo kumva Yesu kumwita nyine yakomeje kumwita kubera n'Imana nyine amakomeza kumwijyaho nawe uyumva basi musobanurire no jambo ngubwirize nimba utazi n'ijambo Yesu nukuri njewe ibi bintu biri seriye bakunzi b'Imuhira studio mutubwiye Yesu umva nyine mubwiye Yesu azatwifuza indirimbo z'abaporo je rimwe na rimwe zizazincanga kandi wumve Yesu aragukunze umugabo wanje n'umunegari ari rero umunega umva mubwire ngubwire n'ijambo Yesu yankunze ntaramumenye amare baranezerewe aho mumenye kandi banezererwa bataranamwitaho yaguteye umugongo akomeza gukwitaho nawe ukomeza kumwijyaho oya nje sinakomeje kumwijyaho narabimenye nanje ndamugarukira nyine komeza ariko turi kumwe komeza urimbe iyo ndirimbo nyine nukuri yari nani gusa twari ko tuvuga gusa ariko ndimuzumve nabi ariko nabyo mu bicunguze kwanza mwaze mu bicunguze gatoya ariko nabyo nyine birakenewe ko tuza turirimba nyine bene uko kuntu ariko turabaramukije abakunzi b'Imuhira studio niko twari tuvuze cyambere turabagumbiriye amakuru y'iminsi kuko twari tumaze igihe tutabonana twari tumaze igihe turi muri repo turi muri pause turi muri ubu bivuga gute kundi turi muri pause repo turi muri vacances turi muri weekend ariko twagarutse none tugarutse nabi cyane ubu noneho nuko twiga twitangaza ibihe bitangaza ni ibitangaza uri gufunga ishati kwanza ngaye mfungira banza ufunga kurumva rero nganyine imfungira rero cyambere tubasabye imbabazi kuba twaragiye turabura turabatererana tumara iminsi ingana gutya bakunzi b'Imuhira studio nitwabasize nk'imfubyi ntabwo twabataye nk'imfubyi ijambo ry'Imana ribivuga neza ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzabohereza umufasha umwuka wera ari wo mufasha uzabana namwe ariko ikibazo rero abantu muri iki gihe basigaye bashaka abafasha babiri agashaka umufasha w'umugore w'umwana w'umuntu agasubira agashaka n'umufasha w'umwana w'Imana amen haleluya ijambo ry'Imana ryakire mwakira ijambo ry'Imana tuzogira n'ibihe byo kuza tuza tukababwira ijambo ry'Imana ibintu nk'ibyo kuko uwo ni umuhamagaro wacu uwo ni umuhamagaro wacu abantu barabizi nawe uri kabaganza w'inzara gusa tuzoza neza icyo nobabwira ni uko mwaguma gutegura ishikanwa hano kuri Imuhira studio tuzobashiraho nimero hari mikashe na eko kashe kandi garivuga ubutumwa ngo rizira ibintu nk'ibyo ntabwo ari byiza cyane uzusanga rigenda rigira dodani ariko ni byiza ko ibyo bintu nzobishiraho bigatuma nyine n'umuhamagaro w'Imana udindira rero tuve mu mablage turabakunda cyane bakunzi b'Imuhira studio twari tumaze igihe nkuko twari tubabwiye twari dufatiriwe n'akazi kari kabaye kenshi ariko ni keza nako noneho rero kuko dukora ibintu byinshi cyarimwe n'iminsi itandukanye tubikorera rimwe ariko mu gihe gitandukanye n'iminsi itandukanye niyo mpamvu rero twari twabanje gukora ibyo tubanza kureka ibingibi ntabwo twabiretse tubanza kubiha pause ariko kuri ubu twagarutse tuzoza tubaheza noneho twabihaye
umukenyuro hari ukuntu tuzobikenyura mwebwe muzoguma muzoza mubona bikenyuka gusa bikenyuka mwe muguma gusa ico no babwira kubura no guhomba kubura gukora subscribe kuri Muhira Studio kuri sino kubesha nigo ruhombo rwa mbere uzobugiye kugira mu buryo bwo twovuga bw'imyishimire so kwishima nyine abarundi bo kwishima no kwibona ariko twe kwishima no kunezererwa tubifurije umwaka musha muhire wa 2023 mwaka uzabaryohere kabisa uzabahire mwese muherereye abakunzi b'Imuhira Studio sawa tugiye kubateramisha mu buryo wababwiye yuko tugiye kubazanira ivugabutumwa n'indirimbo n'amashikano turagomba kwibagirwa pastor wagiuko bakudi farao wengi bagomba kwibagirwa ko niyo ga ya mbere kuri none se ukubaka ishengero ry'Imana gute udafite ibintu nyine byishikana Dato bakunzi b'Imuhira Studio tugiye kubazanira ibintu byiza kandi bishasha bishimishije abantu bose marake guri mukunzi bishasha bishaje n'ibishasha byose tuzova bishaje gutangira Imuhira Studio yatangiye tugiye kubigarura tuzane ibishasha tuzane tugiye kubirenovere byose renovation rero mubyitege mugira amatsiko yo kuzobireba cyane tuzabitangizanya n'uyu mwaka wa 2023 ushira 2022 hanyuma turabashimiye cyane byimaze reka dufata akanya dushimira abakunzi b'Imuhira nubwo turangiza tubashimiye gusa twarangiza twigendera kuko barakoze cyane mwarakoze nimwihakantu kabisa nimwifanta aho uri ufata icyo ushaka numara wishure icyo kintu oya naje gasino abone ibihumbi bingahe tubabwira bari hafi ntabwo nubona yo kwishura sinzambesha nkunda gukoresha uko oya wobabwira ati abakunzi b'Imuhira Studio kubera ino 2022 twabanye neza urantege bose tubahaye kaze muhira bari hafi abari hafi bari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa nuzoshaka zotega indege kuri bonane mwese bahaye kaze muhiri wanje muhiri wacu basi muhiri wanje nawe kwa bantu ugiye kwigoborera kumva bo bashobora ushaka bazocura umuntu n'izina rya Yesu nzosha ayanye n'Imana yaragaciyemo oya rata nje bahaye kaze nyine kaze nta kibazo ariko n'udutima nta kibazo kaze muzokontribuwa hanyuma noneho ibintu ukuntu bimeze banzureke kuzana ibintu nk'ibyo by'amablage hano dushimira abantu ufata umwanya ubeseriye ibintu nk'ibyo hanyuma turabashimiye abakunzi b'Imuhira Studio kambeseri nukuri dufasha aka kanya tubifuriza umwaka musha 2023 tunabashimira cyane tubashimira kubera ko kabisa mwarakoze kutuba hafi mwarakoze kudukurikirana ni mwebwe mutuma dukora kuko tutababonye kuri Imuhira Studio ntaco twakora ntitwasubira gukora ndibaza ntaco twaba turi gukorera dukora kubera mwebwe cyane kabisa kandi twabonye support yanyu mwaradusapotinze mwaradufashije mwakoze subscribe guhera kuva 2021 na 2022 kabisa mwatubaye hafi mumetushika mukono sindori mumetushika mukono twabonye umukono wanyu twabonye calligraphy yanyu kabisa mwaradufashije cyane mwarakoze mufite aho mwadukuye naho mwatugejeje rero turabasaba kandi nubwo tubashimiye n'ubundi ntabwo tubashimiye ngo mugende turabashimiye kugira ngo tugumane n'ubundi mukomeze gukurikirana ibikorwa byacu no kubikwirakwiza ahandi yaba ku nshuti yawe yaba kuri muri Amerika muri Australia muri Indonesia muri Libi aho okay na se hari abantu bagiye mu mwaka neza oya no muri Serbia hangaho no muri Serbia ukwirakwize no muri Croatia no muri Belgique n'ahandi no muri Congo cyane kuko niyo tuva n'undi niyo tuzasubira ngo amazi azashuha ariko ntiyibagirwa
iwabo bambeho. Rero kugira ngo duteze media yacu imbere nyamurenge muri rusange na entertainment yacu kugira ngo itere imbere nuko twafatana twese ibiganza tukabumwe hanyuma tugashigikirana mutibagiye gukora subscribe no ku Riti Brave umuvandimwe wacu nawe na yandi macano menshi y'abantu nyine bakora entertainment gospel n'ibindi byose mubwire subscribe ukabisa dushigikirane ubwo kwamamaza ubutumwa bwiza no kubwo kwamamaza ibikorwa byacu kuko cyane narabibabwiye nabigarutseho media ni ikintu gikomeye media ni ikintu gikomeye cyane no muri ibi bihe turimo cyane ni byiza ko twateza media zacu imbere kuko media iravuga igera kure aho twe tutagera hanyuma bashimiye murakoze dushimiye abarundi bakoze subscribe dushimiye abanyarwanda bakoze subscribe dushimiye abanyamurenge bakoze subscribe dushimiye abagande dushimiye abazungu uwakoze subscribe wese kuri Muhira Studio kuko ntabwo tugira ubwoko cyangwa se umurara kuri Muhira Studio buri muntu wese numwe urisanga urisiga ukisanga nka yanyoni yagurutse ivuye kwiga oya uranisanga ukisiga byose nico kimwe nka yanyoni yagurutse ivuye kwiga jango iravuga ngo kwisiga ukisanga ngo nukunguka rero hano na hantu haduhuza twese ubwoko bwose ururimi bwose mwese kabisa turabakunda cyane hanyuma rero kandi ntibagiye kubibutsa muri no 2023 dukeneye impanuro zanyu n'ibitekerezo byanyu byinshi cyane mudusungure mu byo dukora cyangwa se ibindi bishasha tugambirira gukora nimuzobibona nabyo muzobyishimire kandi murushirizeho kutunganira ibitekerezo niko byumva nta kibazo kabisa okay kandi n'ubusabe n'ubusabe nje nasaba n'ubusabe ahubwo n'ugusabiriza nta kibazo hanyuma rero muzakomeze mudushigikire nta kindi twababwira nta kirenze ibindi byose muzabibona ibikorwa byacu mugiye kubibona ku bwinshi niyo promesse tubahaye hanyuma amahoro y'Imana bani namwe tubifurije kandi gufeta neza uyu mwaka wa 2023 uzabahire uzababera umwaka utandukanye n'iyindi myaka nibi mwaciyemo ubabere nk'imyaka mwabayemo myiza yababereye imyaka y'amata na fanta bene uko nguko n'ubwo kigandi tukibuvuga inzuki zari zibiwacu ga niyo twakaza tuja kudaha ngubu ndi ubu n'inzuki ariko ububona ubuki wewe ariko ubuki ubwanga kurango ni original utazi yo babudashe ari uzuki wari wabona ino twaje ntanzuki turabona nta ruzuki namwe turabona ntabwo urabona ariko ubukozi ububona nzambona ubuki ndazi yo bwavuye rero kujya ikintu utazi yo cavuye ifo kugira amakenga usanga ubwo buki buza buva he no mu bantu abadozi bava mu buki rero bene ubwo jewe sinzamburya ubuki bwino sinzamburya nakazanjye ubwo bw'iwacu nagiye kudaha uwaradashe kiwadashwe nako wadashe kudaha ino nukuruka ariko kudaha iwacu no kudaha ugakora mu pako ese ubundi we ni kudaha ubu wowe ni ibikiriye warutse narize ni byinshi ibihe nibi kuja kuvoma bakeza uvoma ugatoragura wavuye uzi gutoragura aja guhinga iwacu ni mukecuru iwacu ni mukecuru kabisa wavuye uzi utoragura narize uko nshatse umumineri ni ibitangaza nuko mana ko wavuye uzo wikorera ikibacimba byose nkikorana n'ibido nkarivana ku ruzi sikuruzi n'uruzi kuruzi nkarivana ugashinga umusozi n'ibido ugashinga umusozi n'ibido nkarigeza imuhira yego ndi woroshe uruwakera uruho mu bihe bya kera jewe cyo gihe nari ntarakura nari ngira umwana wakunze Muhira Studio murabizi andi wavuga ngo akiza uja kudaha jewe nadashe ndi mutoyi
nadashe nkivuka ntibibaho ariko we ibyo birumvikana igihe wakize uvoma ubwo none jewe nibwo nari nkivuka marake ndavuka ndusha nk'imyaka 5 ndacyari umwana hari umugabo uzowigira muto hari uzowikuza ndawikuza sawa rero bw'icyo ubwira abakunzi b'Imwira Studio ijambo rya nyuma turangize twabashimiye twabifurije umwaka musha muhire uzabere nanjye nta kindi kirenze ni ukubifuriza umwaka mwiza mushasha ndanabatumiye iwanje naho bagapinze batumiye iwawe kandi undi turi kumvikana imi kamerameni yasinziriye ariko muratwihangana rero ikibazo kiza kibabagiki ikibazo mba nibaza siko umwaka niwo turangije cyangwa umwaka niwo turangije umwaka nitwo n'abakunzi b'Imwira Studio ico kibazo murakidufasha umwaka ikibazo dufite umwaka niwo turangije cyangwa nitwe turangije urangije gute urangije amahoro umwaka n'ubundi umuntu aca muri byinshi anyura muri byinshi ariko kubona ugihumeka nkuko muri mwaka hari abatakaje ababo hari abapfuye benshi ibyo nibyo ariko rero tuvuge wowe tuvuge swati ntibazavuga ngo iminsi y'umuntu yo kubaho ngo iraharuye tuvuge we nimba wari ufite imyaka 40 yo kubaho sinkubwiraga mikereka nkongereho indi 10 sibyo kuri iyo 40 cyakora reka nkongereho 40 kwanza ibe 80 tuvuge nimba wari ufite iminsi 80 yo kubaho iminsi 80 oya imyaka 80 yo kubaho umaze imyaka 79 sibyo fata umaze imyaka 79 usigaje umwaka umwe ngopfe swate ntitubizi wowe ugafeta ya myaka umaze cyangwa tuvuge example ufite imyaka 25 ugafeta umwaka wa 24 ngo urangije amahoro sibyo hanyuma wa 25 ugapfa umwaka wa 25 sibyo aho turumva ko umwaka ari urangije iki urangije umuntu kandi nijya tuvuge 24 yose irakurangije sibyo nazo ndegeye dufata uyu wa 2023 nukuvuga urandangije sibyo ndi kugenda negera uyu wa 2023 ndi kugenda negera inani mwaka wo gupfiraho uyu ngiye uguma ahandi turangira noja gushika wa 2000 naragize icyo kibazo kibirumvikana ni utabyumva gute wowe nimba utaza amakuru imyaka yarakurangije uyu imyaka ndiyandangije nije nayirangije so binduze ngaho bazabitubwira hanga nese imyaka zirangiza umuntu cyangwa umuntu n'uzurangiza umwaka uzukurangiza iyo ndangiza agasimba nkiriho nuko rero se ngo uriho 2023 2020 kuragira ngo uriho 2020 iyi 2020 nyine ndayirangije nyije no 2020 irakurangije tuzoisubiramo nyine sizoisubiramo kandi nayo ntizogaruka ahubwo nje kuvuga ikuyeho iki ugwayo igusingirije 2023 nayo ikurangiza igusingirize 2023 oya bana ngo ndangize nyirangize isingize 2024 nyirangize imyaka nirangiza umuntu je ndabibona bakunzi b'Imwira Studio ico kibazo muze twidufashamo imyaka nirangiza umuntu je niko mbibona none urangiza imyaka urayirangiza umaze kurya ingana nje maze kurya nyinshi imyaka warayifasha urayigishira ku isahani oya sinashyize ku isahani ahubwo nawuvuyemo kuva igihe navutse umwaka wa mbere waraje urashira uvamo uje mu wundi urashira uvamo uje mu wundi turabashimiye rero amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'Imwira Studio naho ubutaha